Ankole Farmers and Traders Sacco weri kwetebekanisiza okuja kuza emyaka 25 ibahize omu buhereza bwabika oyeguze bahire bitanda bibiri ab'irwaro rya Mabona Health Center 3 omu district y'Isingiro. Tija omwanya ogu gwa Mabona Health Center 3 tija kusima abantu bitu aba Isingiro in general kandi habwo bahagize bwanyu mwe bari kukunda Ntare Farouk orukwebembera irwareri nagira ngo ebitanda ebahirwe okutoreza hamwe byakonja kubahwera omurimo g'obujanjabi. Mazima batukore byamane nebebare batho obutanda bwo kuzaraho batho pampa na sabuni z'abana twenturetapa abana bakutunyara abana batogize mwenu mazima batho pampa na sabuni. Ebyo bitanda nibija kusavinga buri muntu wena owo muri Mabona nanga district y'Isingiro. So twasharamo tubaretere bitanda ahabo kusasibwa abakazi abo kuzara kira bakabe biziro mu office ande bakujana mu hinde kitwa barete kuma kore farmers kusanga mu barete bitande very expensive tukuja ngo abantu barware bije bajyameho but at least warwara wakagira aho wazi bituna makuzara amini kurwara ukazara umuyitakatizi usima abantu ninga timu ya Ankole Farmers and Traders Sacco okutereza ebitanda okutereza drip stands okutereza ebintu ebikozesha omuka ninga ebintu abakyala binenda baheza kuzara ebibakozesha Oyihireho okuhereza irwareri bitanda bibiri abakazi abashangirwe omu irwareri baheza kuzara bahiro nabo obuwezi omusabuni na pampa z'abana babo. Kushanga umuntu wena nagira ngo reka tukoreke Ankole Farmers yagizereta yakoze so n'abaratandike kindi nibisha kuba batandikira harimwe kaze cyo nkibonje izina no muri Isingiro town council nyine mwamezi ukamushanjwa hine ndisho sakwebe yachikoze rete so ncho kwaja mu imbesimus Amakuraga gasha kwa Christopher ahimbisiwe.